Hello everyone, ke norong joto no saimang khana Tripura Police ni admit card no khoka ke norong na ang step by step funuga na bahai ke norong admit card no download khainai ke nai tongdi pole norong Google lo search khaidi Tripura Police nai apuni pore o Tripura Police o click khaidi click khaimani pore ke tabuk sok painai aro click khaimani pore ke omo hake sok pai khana norong bo jaga click khainai pule ni o jaga bo norong click khaidi oro click khaike step by step bahai ke admit card download ngai abo norong nukjaknai hingke o jaga phaimani pore norong o jaga o kaisa link rijak tongo o link o norong click khaike hingke norong ni admit bahaike download ngai abo swijak nongnai jemon ki omo hai hingke o jaga o norong select khaijaknai tongo norong acida ni abo select khaidi aboni pore gender select khaidi male da female da aboni pore tongnai oro date of birth ni pore hingke token number siji hinui sanai omo bo tasing ni haino o jaga ke UR rok select khaimano ta jodi nung unreserved category ni tongkhangke o jaga o select khaine rong admit card download khaimano hingke o jaga o jara UR borong o jaga o select khaimano jara unreserved category rok hingke norong omo select khaimani pore o baksa rok problem wngjago mane admit card phaijak yang hingke token number simani jaga o sudu token number simi swiyawi ST swiyi aro token number sidi phai painai norong ni admit card hingke aro admit card download khaimani pore khe omo haike sok painai norong ni admit card nukjaknai aboni bagoi dati download khaike hingke chawo tangai hingke ulo server rok dao nungoi thanga hingke admit card download wngnani belai ni bejal dati download khaina hingke chawo tamo.